Good evening and welcome to the Andrea Bocelli, David Foster PBS Christmas Special. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome one of the world's greatest musical treasures, Andrea Bocelli. Sopra i cieli ancor più su, dolci canti di angeli, e dai monti fin qua giù, portan gioia ai deboli. Gloria in excelsis Thank you. You know, I'm so excited to be united again with our favorite singer, Andrea Bocelli. He's amazing. Thank you, David. And of course, Andrea and I grew up in completely different parts of the world,
My Christmas in Canada was filled with, you know, Victorian traditions, but I want to know a little bit about your Christmases, Andre, when you were a child. What were they like? I think it was not so different to your Christmas. A beautiful Christmas tree, all my family all together, and many songs. Well, the one universal thing is that Christmas is really, for sure, a special time for kids. And Andrea, I think you have a special song, right? Yes, for the kids. Check this out. You're going to love this. I'll say no more. You better watch out. You better not cry. You better not pout. 'Cause I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, Checking it twice. Who's naughty and nice? Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. he sees us when we're sleeping. He knows when you're awake. He knows if we've been bad or good. So be good, for goodness sake. You better watch You out. better watch out. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming soon. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. Who's coming? Santa Claus is coming. Who's coming? Santa Claus is coming to town. Yeah. Thank you. Thank That you. was incredible. Great job. Great job. Thank you. Well, Andrea, that was a Christmas classic. But there must be a song that was meaningful for you growing up in Italy, yes? Yes, the next song is my first Christmas song that I learned. And I have many, many beautiful memories of the church of my village. I remember that I went for Christmas in the church with the promise that people sang this song. Okay? And the song is called Tu scendi dalle stelle, most famous song in Italy. Thank you.
stelle, ore del cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo, e vieni in una grotta al freddo al cielo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. Oh Dio beato, ai quanto ti costò l'averci amato, ai quanto ti costò l'averci amato. A te che sei del mondo il creatore, mancano panni e fuoco, oh mio Signore, mancano panni e fuoco, oh mio Signore. Caro eletto pargoletto, quanto è questa povertà. Io mi innamora, già che ti fece amor, povero ancora, già che ti fece amor, povero ancora. Andrea Bocelli. Thank you. This next piece that we're going to do, I did not know this, but Andrea educated me, telling me that this song was originally done in French. Yes, I heard this song in the original language from the voice of Maestro Luciano Pavarotti first time. And I fall in love for this music. For this reason I decided to have this great melody on my Christmas album. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendu jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originale et de son père arrêter les courroux. Le monde entier tressaille. For nearly 2,000 years, this Roman hill has held a special place in the hearts of the world's Catholics. This is the Vatican. Every year, millions of people flock to its chapels and museums. But now we take you where tourists aren't allowed. Behind the closed doors of one of the world's most mysterious and secretive places. The Vatican is headquarters of the worldwide Catholic Church. It's where the Pope lives, works, and spreads the gospel to over 1 billion faithful followers. We'll take you beyond the Basilica to where a Pope spends his most intimate moments, and
into the dark recesses that hold the secrets of this ancient institution. Join us as we travel through history, from the bones of Jesus' first apostle, hidden for centuries in the catacombs deep beneath St. Peter's
Jesus said to his disciples, "You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trodden underfoot by men. You are the light of the world. A city set up on a hill cannot be hidden, nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven." The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días dijo Jesús: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. قال يسوع في ذلك الوقت: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم. لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس،
لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział: Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi scorsi in Myanmar e Bangladesh. È stato un grande dono di Dio e perciò ringrazio Lui per ogni cosa, specialmente per gli incontri che ho potuto avere. Rinnovo l'espressione della mia gratitudine alle autorità dei due paesi e ai rispettivi vescovi per tutto il lavoro di preparazione e per l'accoglienza riservata a me e ai miei collaboratori. Un grazie sentito voglio rivolgere alla gente birmana e a quella bengalese che mi hanno dimostrato tanta fede e tanto affetto. Grazie. Per la prima volta un successore di Pietro visitava il Myanmar e questo è avvenuto poco dopo che si sono stabilite relazioni diplomatiche tra questo Paese e la Santa Sede. Ho voluto anche in questo caso esprimere la vicinanza di Cristo e della Chiesa a un popolo che ha sofferto a causa di conflitti e repressioni e che ora sta lentamente camminando verso una nuova condizione di libertà e di pace. Un popolo in cui la religione buddista è fortemente radicata, con i suoi principi spirituali e etici, e dove i cristiani sono presenti come piccolo gregge e lievito del regno di Dio. Questa Chiesa, viva e fervente, ho avuto la gioia di confermare nella fede e nella comunione, nell'incontro con i vescovi del Paese e nelle due celebrazioni eucaristiche. La prima è stata nella grande area sportiva al centro di Yangon e il Vangelo di quel giorno ha ricordato che le persecuzioni a causa della fede in Gesù sono normali per i suoi discepoli, come occasione di testimonianza, ma che nemmeno un loro cappello andrà perduto. La seconda messa, ultimo atto della visita in Myanmar, era dedicata ai giovani. Un segno di speranza e un regalo speciale della Vergine Maria nella cattedrale che porta il suo nome. Nei volti di quei giovani pieni di gioia ho visto il futuro dell'Asia, un futuro che sarà non di chi costruisce armi,
ma di chi semina fraternità. E sempre in segno di speranza ho benedetto le prime pietre di 16 chiese del seminario e della Nunziatura, 18. Oltre alla comunità cattolica ho potuto incontrare le autorità del Myanmar, incoraggiando gli sforzi di pacificazione del paese e auspicando che tutte le diverse componenti della nazione, nessuna esclusa, possano cooperare a tale processo nel rispetto reciproco. In questo spirito ho voluto incontrare i rappresentanti delle diverse comunità religiose presenti nel Paese, in particolare al Supremo Consiglio dei Monaci Buddisti. Ho manifestato la stima della Chiesa per la loro antica tradizione spirituale e la fiducia che cristiani e buddisti possano insieme aiutare le persone ad amare Dio e il prossimo, rigettando ogni violenza e opponendosi al male con il bene. Lasciato il Myanmar, mi sono recato in Bangladesh, dove per prima cosa ho reso omaggio ai martiri della lotta per l'indipendenza e al padre della nazione. La popolazione del Bangladesh è in grandissima parte di religione musulmana e quindi la mia visita sulle orme di quelle del Beato Paolo VI e di San Giovanni Paolo II ha segnato un ulteriore passo in favore del rispetto e del dialogo tra il cristianesimo e l'Islam. Alle autorità del Paese ho ricordato che la Santa Sede ha sostenuto fin dall'inizio la volontà del popolo bengalese di costituirsi come nazione indipendente, come pure l'esigenza che in essa sia sempre tutelata la libertà religiosa. In particolare ho voluto esprimere solidarietà al Bangladesh nel suo impegno di soccorrere i profughi Rohingya, affluiti in massa nel suo territorio dove la densità di popolazione è già tra le più alte del mondo. La messa, celebrata in uno storico parco di Dhaka, è stata arricchita dall'ordinazione di 16 sacerdoti e questo è stato uno degli eventi più significativi e gioiosi del viaggio. In effetti, sia in Bangladesh come nel Myanmar e negli altri paesi del sud-est asiatico, grazie a Dio le vocazioni non mancano, segno di comunità vive, dove risuona la voce del Signore che chiama a seguirlo. Ho condiviso questa gioia con i vescovi del Bangladesh e li ho incoraggiati nelle consacrate e consacrati del paese religioso e ecumenico che mi ha dato modo di sottolineare l'apertura del cuore come base della cultura dell'incontro, dell'armonia e della pace. Inoltre ho visitato la casa Madre Teresa, dove la Santa alloggiava quando si trovava in quella città e che accoglie moltissimi orfani e persone con disabilità. Là, secondo il loro carisma, le suore vivono e mai esce delle sue labbra, delle loro labbra, suore che pregano tanto, che servano i sofferenti e continuamente col sorriso. È una bella testimonianza. Ringrazio tanto a queste sorelle. L'ultimo evento è stato con i giovani bengalesi,
ricco di testimonianze, canti e danze. Ma come danzano bene queste bengalesi, eh? Sanno danzare bene. Una festa che ha manifestato la gioia del Vangelo accolto da quella cultura, una gioia fecondata dai sacrifici di tanti missionari, di tanti catechisti e genitori cristiani. All'incontro erano presenti anche giovani musulmani e di altre religioni, un segno di speranza per il Bangladesh, per l'Asia e per il mondo intero. Grazie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, je remercie le Seigneur pour mon voyage apostolique au Myanmar et au Bangladesh. Au Myanmar, j'ai voulu exprimer la proximité du Christ et de l'Église à un peuple qui a souffert et qui chemine vers la liberté et la paix. Un peuple majoritairement bouddhiste, où les chrétiens sont un petit troupeau, le vin du royaume de Dieu. À l'occasion de la messe avec les jeunes, j'ai vu sur leur visage l'avenir de l'Asie, celui des semeurs de fraternité. Au Conseil supérieur des moines bouddhistes, j'ai exprimé ma confiance pour que chrétiens et bouddhistes puissent aider les personnes à aimer Dieu et leurs prochains, en rejetant toute violence et en s'opposant au mal par le bien. Au Bangladesh, j'ai fait un pas de plus en faveur du dialogue entre le christianisme et l'islam, en rappelant l'exigence du peuple bengalais qui a voulu que la liberté religieuse soit toujours protégée. Et j'ai manifesté ma solidarité au Bangladesh dans son engagement à secourir les réfugiés Rohingyas. Avec l'ordination de 16 prêtres, j'ai rendu grâce à Dieu pour les vocations qui naissent dans des communautés vivantes. Et à Dhaka, j'ai souligné l'importance de l'ouverture du cœur comme fondement d'une culture de la rencontre, de l'harmonie et de la paix. Comme un signe d'espérance pour le Bangladesh, pour l'Asie et pour le monde. La dernière rencontre avec les jeunes en a aussi témoigné. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dalla Francia e dai vari paesi francofoni, in particolare quelli della delegazione della Lorena e dello scautismo cattolico. In questo tempo di avvento possa il Signore aiutare voi, così come i popoli di Myanmar e Bangladesh, ad aprire i cuori, ad amare e a prediligere il prossimo. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en particulier la délégation de la Lorraine,
ainsi que celle du scoutisme catholique. En ce temps de l'Avent, que le Seigneur nous aide, ainsi que les peuples du Myanmar et du Bangladesh, à ouvrir nos cœurs pour l'aimer et aimer notre prochain. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the
grant that we may be ready to receive Christ when he comes in glory, and to share in the banquet of heaven, where he lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. May the Lord bless
Para sa nobena, mases sa preparasyon kan selebrasyon kan solemnidad ni Immaculada Concepcion, Mahal na Birhen Maria. Ngunyan ang aldaw para sa religious association and lay movements. And in attendance, daily mass sponsors, donors, and offerers, Simbanwaan Cluster 3 and 5, Parish Religious Association and Movements, Neo Catechumenate. Ang koro po, choir, iyo po ang koro del Santissimo Rosario Choir. Ang satong selebrasyon, panginginutan ni Reverend Father June Oliva, Parochial Vicar kan St. John the Evangelist Parish, Naga City. Matindang na po kita gabos para sa pagtuon. Sangaran ka na maasin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Diyos, an pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako niya tuan sa tong mga kasalan, tanganing maninigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibi kita. Diyos na may herakon, kaming nag-uumaw ki inang La Purisima Concepcion, inakan kagurangnan, huli kan pagirumdum niya mo kan balaog ni devosyon ki ina. Magtalubo man lugod kami sa kabanalan asin karahayan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nga kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mahal tukaw po.
Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Sa bulod na ini, ang kagurangnan nin mga hukbo, maandam nin sarong bangkete para sa gabos na mga banwaan. Bangkete nin masiram na mga kakanon, asin marhay na arak. Nin manaagom asin masiram na kakanon, nin dalisay na mga arak. Sa bulod na ini, hahalion niya ang kulbong na nakasuklob sa katawuhan, asin ang kubong na nakapatos sa mga banwaan. Sa iyang hahaleon ang kagadanan sagkod paman. Papahido nin Diyos na kagurangnan ang mga luha sa lambang pisngi. Hahalion niya ang kasupugan nin sa iyang banwaan sa bilog na kinaaban. Huli tayo ini ang sinabi nin kagurangnan. Sa aldaw na iyan, sasabihon, hilngan nindo, iyo ini ang samuyang Diyos, ang samong pinaglalauman na maligtas samo. Ang kagurangnan iyo ang samong pinaglalauman. Kami magayagaya asin maugma, huli ta kami ilinigtas niya. Ang kamot nin kagurangnan, yaon sa bulod na ini. Tataramo nin kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, ang simbag po. Mag-eerok ako sa harong nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sa kuyang pagkabuhay. Mag-eerok ako sa arong ning kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay. Ang kagurangnan sa kong pastor, dain in anuman na magkukulang sako. Dinadara niya ako sa mga berdeng sabsaban, sa tampin in mga tubig na malinaw, pinapakusog niya ang sakong kalag. Mag-eerok ako sa arong ning kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sa kuyang pagkabuhay. Dinadara niya ako sa dalanin katanosan, huli kan sa iyang ngaran. Maglakaw man ako sa anino nin kagadanan, dai ako nin matatakutan, huli ta ika uya sako. Mag-eerok ako sa arong ning kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sa kuyang pagkabuhay. Sarong lamesa inandamo para sako, sa atubang nin sa kuyang mga kaiwal. Linahidan mo nin lana ang sakong payo, ang sakong kaugmahan nagsusukpay. Mag-eerok ako sa arong ning kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sa kuyang pagkabuhay. Karahayan asin pagkaherak, iwinaras mo sa sako. Sa gabos na aldaw nin sakong pagkabuhay, mag-eerok ako sa harong nin kagurangnan, sa panahon na daing kasagkoran. Mag-eerok ako sa arong ning kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sa kuyang pagkabuhay. Matindog na po ang gabos. Kan kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na Ebanghelyo susug ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan.
Si Jesus nakaabot sa danaw ng Galilea asin tuminukad sa bukid. Duman nagtukaw asin dakol na tao ang nagdurulok sa iya. Daraan mga pilay, buta, kimay, bungog, pula asin iba pang mga may helang. Ibinugtak sa iyang pamitisan asin sa iyang binulong. Ang mga tao nagngalas kan nailing nindaan mga pula nakakataram, ang buta nakakahiling. Kaya ang gabos nag-umaw sa Diyos ni Israel. Inapod ni Jesus ang sa iyang mga disipulos asin sinabihan, "Naiherak ako sa mga taong ini. Tulong aldaw na sinda sa kaibahan ko, asin daing kinakakan. Habo ko sindang papulion na gutom, tibaad mapagal sa dalan." Ang mga disipulos nagapot, "Sain kita sa kadlagan makuha ng tinapay na ipapakakan sa kadakol na tao, nganing magkabarasog." Hinapot sinda ni Jesus, "Pira ang tinapay nindo?" Nagsimbag, 7 asin nagkapirang saradit na sira. Pinatukaw ni Jesus ang mga tao sa daga. Kinuwaan 7 tinapay asin ang mga sira. Nagpasalamat, binaak asin itinao sa mga disipulos. Dangan itinao kan mga disipulos sa mga tao. Ang gabos nagkarakan asin nagkabarasog. Tinipon ang tada asin napano ang 7 basket. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Padagos po kita mga tugang sa paghurop-hurop kan sa tuyang tema po ngunyan. Aninat tinaw po sa tuyang tema ngunyan, iyo po ang priests and consecrated persons, devotion to the Blessed Mother, a source of hope and strength. Isay po sa indudig di mga tugang anigwang debosyon sa satuyang mahal na ina. Pakitas po ang kabot. Kung isay anigwang debosyon. Hinuli po taday po kita makakarelate kan sa tuyang pag-uurulayan mo niyan kung enot po kita mayong debosyon sa satuyang mahal na ina. Either po kay Peña Francia, kay Fatima o kaya kay Our Lady of Manawag, Immaculate Conception, asin iba pa. Basta po kita mga tugang igwanin pagtubod o kaya igwang debosyon sa satuyang mahal na ina, madali po kitang makarelate. Ninhuli po mga tugang tadawa ano pong explanation ang sabihon ta, manunungod po sa debosyon, kung kita po mismo mayon in debosyon, dahita po yan maiintindihan. Alagad mga tugang, kung kita man po igwanin debosyon sa satuyang mahal na ina, dawa anong explanation, dahita na po yan kaipuhan mga tugang. Kaya yun po yun yan paghurup-hurup ta. Kaya I hope and pray nayaon po kita digdibo gabos ngunyan, ninhuli tagabos po kita, deboto po kan sa tuyang mahal na ina. Mga tugang, may mga bagay po na minaabot sa buhay ta, na kung minsan day po nasusolusyonan in kwarta, day po nasusolusyonan in teknolohiya o science, day po nasusolusyonan in diskarte, kahigusan, asin kung minsan kan sa tuyang kakayahan o human effort. Alagad po mga tugang, may mga bagay na minaabot sa buhay ta, nadadadara po sa pagdidibusyon. Halimbawa po kayo ni mga tugang, kung minsan po dawa anong pagayunta, dawa anong pa-gym ta kung saan kita maduman, pa-facial o kaya kung ano pa man ang ginigibo ta, para kita maggayon, para may mag-abot sa tuya, sa satuyang love life. Alagad kung minsan po mga tugang, dahil minaabot. Alagad mga tugang, kung ini po pinagdidibusyonan ta, yan po minaabot ang right asin tamang tao sa tuyang buhay. Kaya nga ni po kung mahiling po nindo, maabot na naman po ang Misa de Aguinaldo. Kung minsan po nahihiling ta po na taano takadakol kan nagsisimba during Misa de Aguinaldo. Ninuli po tayaon po duman nagdidibusyon sinda. Ninuli po ta paghuna po ninda, pag nakakumpleto po da sinda nin siyam na aldaw sa pagdidibusyon, yaon po duman maabot sa inda, an sa indang gusto nindang makuha sa buhay. Kaya mga tugang, iyo po inikon minsan. Alagad mga tugang, pag kita po nagdidibusyon, bako po yan na instant. Kung minsan naghahalat po kita nin panahon, alagad di man po talaga siya instant na minaabot sa satuyang buhay. Kung minsan po minaabot next year, o kaya sa masunod pang taon, o kaya 20 years from now. Siguro po mga tugang, may kanya-kanya po kitang eksperyensya kung paano ta, o kaya paano nasimbagan ang satong mga hinahagad sa paagi po kan pagdibusyon. Sa kadakol-dakol ko po mga tugang na pinag-i-interview sa kasal, anpermi ko pong hapot po sa inda mga tugang, taanong ta nakakapag-desisyon ka mo na magpakasal sa iya? Anong ang rason ta napili mo siya?
Ang simbag po ninda mga tugang ninhuli ta pinagdebosyonan ko ini, asin sinda an itinausakuya, o kaya siya an itinausakuya, kan mahal na Diyos. Kaya mga tugang, arog po kayan, kung minsan, minaabot ang tamang panahon, minaabot ang tamang tao sa buhay ta, ninhuli po sa pagdidebosyon. Asin kung minsan po mga tugang, sa mga pamilya man po na na-encounter ko, after po nin pirang taon, nagdudulok man giraray sinda, hinahapot ko, tano ta nagsusustain ang kasal po nindo, ninhuli man po da sa pagdidebosyon. Kadakol po mga tugang kan mga mag-agom, kung minsan, dawa nagkakaiguanin problema, ang iba po mga tugang kung minsan pudpud na ang tuhod sa kakaluhod sa pagdebosyon. Alagad, sinda padagos na nagdidebosyon, ninhuli po ta gusto po ninda na magdanay ang sa indang relasyon. Kaya mga tugang, kadakol po kaya ng mga nangyayari sa laog po kan pamilya. Mga tugang, para man po sa tuya, kung minsan, maski po haputon ta po kung minsan ang mga padi, mahapot po kita, tano ta nagdanay ka mo sa seminaryo. Yan po ang pirming hapot. Ang kasimbagan po kayan mga tugang kung minsan, ninhuli po sa pagdidebosyon. Kadakol pong nagsusurvive po sa formation kan seminaryo, ninhuli po sa pagdidebosyon ta. Kaya kung mahiling ta po mga tugang, si Santa Monica, ang ina po ni San Agustin, napabago niyan sa iyang aki, ninhuli po sa pagdidebosyon. Kaya po mga tugang, kung nahaputon ta po ang padi digdi sa Archdiocese kin Cáceres, kung paano po sinda nagdanay sa laog po kan seminaryo, despite po sa mga kadipisilan, ang simbag po ninda mga tugang, mayong iba, ninhuli po sa debosyon, asin sa pag-antabay, kan sa tuyang mahal na ina. Mga tugang, ang debosyon, iyo po ang nagiging source kan kusog asin paglaom, kan lambang bukasyon. Kusog na atubangon ang mga kadipisilan asin paglaom, na dai kita papabayaan kan sa tuyang mahal na ina. Asin iyo man po ini mga tugang ang pangapudan sa to, na mga deboto kan sa tuyang mahal na ina, ang Immaculada Concepcion, na magkaigwa po kita nin tunay asin pusog na debosyon. Alagad ang kahapotan po mga tugang, paano ta po masasabi na ang sa tuyang debosyon tunay? Paano po kita po kayan makakasabi na tunay ang satuyang debosyon sa satuyang mahal na ina? Ang enot po mga tugang, masasabi ta na tunay ang satuyang debosyon kung ang satuyang debosyon po mga tugang bakulang na external, kundi po inaapod kang internal. Yaon po yan sa kairaruman kan satuyang isip asin puso, bakulang pong pakitang tao. Kung minsan po kaya mga tugang kita nagdidebosyon para lang mahiling nin tao, alagad po mga tugang ang tunay na debosyon, minahali po yan sa puso asin isip nin sarong tao. Asin pandua po mga tugang, paano ta po masasabi na ang tunay na debosyon ta, tunay talaga? Kung kita po mga tugang may pagtitiwala sa satuyang pinagdidebosyonan. Igwa po kitang inaapod na trust and confidence sa satuyang mahal na Diyos. Asin aram ta po mga tugang na siguro po may kanya-kanya po kitang eksperyensya kung paano po kita nagtiwala sa satuyang mahal na ina, asin itinaon niya po sa satuya ang satuyang mga hinahagad. Asin ang pantulo po mga tugang, masasabi ta na tunay ang satuyang debosyon, kung ang satuyang debosyon po mga tugang, it leads us to God. Asin aram ta na nag-a-avoid po kita nin mga pagkakasala. Sa Quiapo po mga tugang, kadakol man po kan mga devoto po duman, kung mahiling po nin duman lain-lain na estado kan buhay nin tao, may mga prostitutes, may mga hold-upper, may mga snatcher. Asin aram po nindo mga tugang, sinda po nagdidebosyon, ang debosyon po ninda sa Nazareno, para da makadilin siya, para da imadakop nin pulis. Gabos po sinda nagdidebosyon. Alagad hilingon ta po mga tugang, kung ano daw po ining pagdebosyon na ini, tunay daw po ini, o bakong tunay. Ninuli po ta ang tunay na pagdebosyon, iyo po ang nagdadara sa tuya sa kabanalan. Kaya iyo po yan mga tugang, kung mahiling ta na kita nadadara sa kabanalan, tunay po yan ang satuyang debosyon. Asin panapat po mga tugang, masasabi ta na ang debosyon tunay kung ini po inaapod-tan constant. Ano pong buot sabihin po kay ni? Si dai po kita nag-give up. Kung minsan po kaya mga tugang kitang mga tao, nagdidebosyon kita, alagad pag dai po nasimbagan ang satuyang mga hinahagad, dai po nasisimbagan ang satuyang mga pinag-aarang sa mahal na Diyos, nag-give up na kita. Minapundo na po kita sa pagdebosyon. Kung minsan po mga tugang, pag nasimbagan na ang satuyang mga hinahagad, minapundo naman po kita sa debosyon. Halimbawa po kaini, kung halimbawa nagkakahilang ka, tapos nagdebosyon ka talaga nin udok sa buot, tapos po pakatapos na marahay ka, kung minsan po, minapundo na po kitang magdebosyon. Mga tugang, buot sabiyon po kayan, kung minapundo kita sa tuyang pigdebosyon, bako pa pong tunay ang sa tuyang debosyon. Kaya sana po mga tugang magkaigwa po katakan inaapod na constant
devotion sa satuyang mahal na ina. Asinan panlima po mga tugang, ang tunay na debosyon, it leads us to God. Kaya nga ni po baga mga tugang ang satuyang mahal na ina, bako man po talaga kita nagsasamba sa satuyang mahal na ina. May kasabihan po kita na ad Jesum per Maria. Nabot sabiyon po kayan mga tugang na para sa mahal na Diyos talaga ini. Ang satuyang ginigibo digdi, ang debosyon ta sa satuyang mahal na ina, bako talaga para sa kiina lang, kundi po para sa satuyang kagurangnan. Paano ta po mga tugang masasabi na kita po tunay ang satuyang debosyon? Kung kita po mga tugang sinusunod ta na ang kabuutan kan mahal na Diyos. Kaya mga tugang dawa anong mangyari sa tuyang pagkabuhay, kung sinusunod ta ang kabuutan kan mahal na Diyos, buot sabihon tunay po kitang igwang debosyon sa satuyang mahal na ina. Kaya sa pagpadagos po niya to kan paghurop-hurop ta sa satuyang Santa Misa, girare i-check ta po ang satuyang debosyon sa satuyang mahal na ina. Asin siring man, haputon ta po ang satuyang sadiri. Tunay daw ang satuyang pagdebosyon sa iya o kaya ang satuyang debosyon kay puan pang i-improve, kay puan pang patalubuon sa tabang asin grasya kan satuyang mahal na ina. Matindog po, Tabi. Pamibinin panwaan, mamibi kita sa mahal na Diyos sa pagdebosyon niya to kay ina La Purisima Concepcion, warasan kita kan Diyos nun na pagtabang asindanay kitang magtalubos sa liwanag nin kabanalan. Sa tuyang ipamibi, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hininyagaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kay inang La Purisima Concepcion, mamimibi kami na padagos na pakusugon kan mahal na Diyos ang satuyang Santo Papa, mga obispo, asin mga klero, sa saindang mga gawi ng pagkamuot asin tunay na pagsaksi. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon niya mo kay inang La Purisima Concepcion, mamimibi kami na mawarasan mo man kan sa imong Diyos noon na pagtabang ang mga lideres kan sa tuyang nasyon asin mga banwaan, tanganing padagos man sindang makatao ning tunay na paglingkod para sa pagkamit kang katuninungan, katiwasayan asin kauswagan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kinang La Purisima Concepcion, mamibi kita na lugod ang mga pamilya mailigtas sa kadiklumaning karaatan, asin madara sa liwanag ng tunay na pagtubod, paglaom, asin pagkamot. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kinang La Purisima Concepcion, ipamibi niya to ang gabos na nagihelang, asin nasa kasakitan, tanganing sa tabang kan satuyang mga pamibi, asin sa tabang kan intersesyon ni Santa Maria, makamtaninda ang tabang, asin paglinga sa tahaw ng pagbalo, asin pagtios. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kina, ipamibi niya to ang gubos niyang mga devotos, urog na itong nasa mga hararayong lugar, lugod padagos kitang magtalubo sa pagtubod kay Jesus, kaiba ni Santa Maria, pasiring sa tunay na pagbabago. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa tabang asin pag-ampon ni Virhen Maria, warasan sa imong mga surugon o Diyos, andanay nakarahayan sa kalag asin sa hawak, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po.
tabi. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan niya mong Diyos, huli kay ning sakripisyo na sa mong inaatang ngunyan, magin man lugod kaming mga maninigong dulot para sa imo sagkod paman. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaydo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw asin magharubay sa imo, sa kaumawan ni Inang La Purisima Concepcion, na samong ina asin patrona. Ipinangidam niya ang buktong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siring man, danay ang kamurawayan kan pagkavirhen, pinalakop niya ang liwanag na daing kasagkoran sa kinaban, sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya nag-uumaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan. Nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asin ang mga banal na serafines, sarabay na nagsisilibrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan, nin mga magkairiba na nagsasabi. Maluhod po, tabi. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maninikali sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. We believe that we will see you when you come, and your glory, Lord, we remember, we celebrate, we believe. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan nan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siringman girumduma sa iyong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos sa mga gadan, dangal ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kay ba ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kay tupan nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na dahil kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asing pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaw masin pagdatong kan samong paraligtas na si Heso Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, sin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo. Ansa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan kundi ang pagtubod ken sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabuotan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, magpatinarauhan kamo nin katuninongan. maluhod po tabi. Uyaan kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog po, tabi. Mamibi kita. Kagurang na Diyos, tinawan mo kami kaining mga sakramento, nindaing sagkod na kaligtasan. Nakikimahera kami sa imo na huli kan paggirumdom, kan balaog ng devosyon, asin pag-umaw niya mo ki Virgen Maria, inang La Purisima Concepcion, inakan sa imong aki. Makamtan mi ang kapanuan nin sa imong biyaya, asin mamatian mi ang danay mong pagsurog. Inihinahagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Pamibi para sa ikawalong aldaw. O maugayon na Virgen Maria, namumutan na ina ni Yesu Kristo sa tung paratubos, ipakimaherak mo kami sa iya, na iwaras lugod ang balaog na samong hinahagad sa nubinang ini. O inakan tataramo na nanitawo, nabubuhayan kami nin pusog na pagsarig, nan sa imong mga pamibi para sa muya, maugmang mahihinanyog sa trono ng Diyos. O mamurawayo na ina ng Diyos, sa pagrumdom kan sa imong magayagayang Immaculada Concepcion, hinanyugaan sa mong mga pamibi, asin lugod iwaras ang sa mong mga minamawot. Pagtatapos, patapos na pamibi. O Maria Immaculada Concepcion, ina ni Kristo, ika ang may influensya sa imong Diyos no na aki, mantang yaon sa daga, igwa kanin siring na influensya sa ngunyan sa langit. Ipamibi mo kami, asin lugod makamtan mi ang samong hinahagad, kung inisusog sa imong Diyos no na kabutan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordis, Vita Dulcedo, Espes Nostros, Pategramus, Jesus ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dolcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ora pro missionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus animam, ut dignum filito habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione, abitstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Matukaw po ang gabos para sa mensahe ng pasasalamat na ipapaabot ni Mr. Maynard Hapson, ang chairman kan Paris Pastoral Council.
Sa liwat po sa ikawalong aldaw kang nobena, sa ngaran kang parokya kan Immaculada Concepcion, buot niya itong pasalamatan ang daily mass sponsors, donors and offerers, Simban 1, Cluster 3 and 5, parish, religious associations and movements, Neo Catechumenate. Salamat po sa inyo. Asin Diyos ang magbalos. Isiring man bot niya itong pasalamatan ang choir ngunyan, ang Crusades of Holy Face Choir na pinapamayuhan ni Nico Publico. Salamat po. Pinapasalamatan naman niya ito ang live coverage kang GNN na pinapamayuhan kan sa tuyang ginagalangan na Mayor John Bongat asin ni Allen Riondanga. Salamat po sa inyo. Pinapasalamatan man niya ito ang commentator, lector, mga sakristan. Salamat po sa inyo, boss. Asin, pinapasalamatan man niya ito ang mga kapadayan, ngunyan sa ikawalong aldaw kang nobena, ang satuyang parish priest kang ICP, Reverend Father Aba Florida. Salamat. Reverend Father Emil Balesa, Parochial Vicar kang satuyang parokya. Reverend Father Rueden Rigalario, Parochial Vicar kang satuyang parokya. Siring man ang presensya ni Reverend Father Edmond Siguenza. Isiring man pong dakulang pasalamat niya to sa presider kan Santa Misa ngunyan, sa Reverend Father June Oliva, Parochial Vicar, St. John the Evangelist Parish, Naga City. Isiring man po, buot niya itong pasalamatan ang gabos na presensya sa ngunyan na Santa Misa. Salamat po sa indong pakisumaro, asin iniimbitar miliwat kamo sa aga, sa huring aldaw, ikasyam na aldaw kang nobena. Isiriman po pakatapos ka na nobena sa aga, magkakaigwa po kita ni na prosesyon sa gabos na lugar na nasasakupan kan sa tuyang parokya. So inimbitar po kamo pakatapos kan Santa Misa. Isiring man ang Parish Youth Ministry, nagporma po ni na color run sa December 8, alas 4 ng aga. Yan po sinadyan sa may mga pintuan. Kung buot nindong makisumaro, magpalista na lang po. Salamat po. Asin Diyos marhay na panggigilay sa inyo. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu, idukuan mga payo sa paghagad kan biyaya sa mahal na Diyos. An namundag ki Virhen Maria, an akin nin Diyos, nagtubos sa katawuhan, papagyamanon niya kamo sa iyang mga balaog. Amen. Amen. Inako nindo ang kagtaukan buhay, huli ki Maria, magdanay kamong maugmasa sa iyang mamumoton na pangataman. Amen. Napadigdi kamo sa pag-ugma sa kapiestahan ni Maria, mapanuman lugod kamo kan balaog nin kaugmahan kan Espiritu Santo sa indong eeroka na daing sagkod. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Anama asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos.